رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami hatiranan, murah-murahan dihilang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala taufiq ka waktu ini serta in pangajian nato amoy in tungod paparkala mapatot nato ayaran pagsambahayang sing kita niyo amoy in yang ngaji na to dahil ha pila waktu 5 bayaon, yadto rin ha mga kakunhan na to impag-ayad, karena mga inikatantan na dahil ha mga sabab sin hikalupas sin amal ibadat sin kita niyo. Amin mahuat-huat kita niyo, nag-ibadat kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa sumakawa wayroon tuy bistahon kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala bang ing kakahinang nato nakapuklas dahing haamin tiranan sin pamiat sin pamhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena in pamiat dahing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan katantan dahing ha Tuhan nato Rabbul Alamin in siyari magpalabi-labi bangunin piyang daakan kaniya amahadjad tu ni baita niya. Sabab in siya baita siya saksian sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya magkabtangan buat malaingkan bang siya magkabtangan ingkatan hibaita niya dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in siya daak, sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Tuhangan in daak, nagdaak ka niya, di siya magpalabi-labi, sin amoy in piyang daakan, sarta ni niya ray sabhilangan, impiyang daakan nito, bang uno impiyag amanat kaniya, inyad to subay niya di hayanaton. Namo yan mga kataw tayo manguran, hakam Islam. Na ini, induan kita timpamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis daing kan Abi Tha'labah al-Khushani Jarthum ibn Nashir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'ida wala tudayyi'uha وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. In hadis ini selingkat-lingkat hadis amoy in hikabatok na to pa amoy bang unuin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala haraak niya munin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon hadya kita niyo labi luba na tuod in kita niyo sima papa Allah subhanahu wa ta'ala sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sin Tuhan Rabbul Alamin yan naka butang haamoy in hambuk deng ha pagtawagon sing kita at syahadatain. Amin dua panaksi sin ipon muna-muna na
pa Allahu subhanahu wa ta'ala amuin wayroon pagtag-ipunan niya buat malaingkan in Allah subhanahu wa ta'ala sarta ini hikaruan niya amuin pag naiksaksi niya sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sin Tuhan Rabbul Alamin. Naroon hayan bang matan in ikaw amoy in nagnaik saksi kau doon hayan natin na simapa kau sin wayroon akaron mo kakahinang singuran buat malaingkan amo na indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam naroonhan in manusia maparihara siya rin nga unong-uno katan kasaan sabab na in Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya magbayta bang bukunda labay ring nga amin piyang daakan kaniya sin Tuhan Rabbul Alamin. Naada po ni nakama Islam mga kataw-tay manghuran in undang-undang syara dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala in aturan sin ini ibadat dahil kaniya katan sibo da in kaul piil sing kita iban singkatan pagtunay singkatan piyang daakan niya Allahu ta'ala in nagdihil kato tanyo sin aturan, iban sin waktu, iban sin bang biya diin, in kaagi na to tumunay kaniya amo na impiatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na doon hadis inibiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunal tuod lang nin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy in pini niya kato tanyo in mga pierdo niya at inayin wajib niya. Amoy in di na to mapatut tinggalan. Subay na to hitunay. Doonhan, nabiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala lang niya, ayaw niyo paglupasa. Wala tudayi'uha. Ayaw niyo paglupasa. Sabab bang na to liup pasimpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na to sin liupas ingin hawabaran na to. Mahita, sabab in kabuhi na to di halaw man singgumi ini, hangkan kita niyo piya panjari manusia, supaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang sa upama wala na to piya ruli marayaw, wala piya amuro na kabayaan sin Allah ta'ala yung pagtag-ipon harap kaniya. Nariyan na to kailusin liupas ingin hawabaran na to. Bihanya ng pawayroon da, uyan singkitan yung katan, buat malaingkan, madtura pa amin datunganan singkatan tan manusia, tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala, harwalugal, bang siya bukun halawm surga, in siya halawm sin narka. Na ada pun in nagbial-bial da hindi hababaw singgumi ini, simpang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na tanto na sadya, di siya makalamod hatumpukan si mga sila, nagbulok binasa, nagmatuyo, nagpaamo sininang, nagpakogdan sininang, maun paamuin, piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyatarang sin, amuin daak niya, amo na yung pamu na to Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Naroon hay ni pa-out-out kato taniw katantan, di hipa pa lupas kato taniw. In waktu, di hipapalupas in, amoy in, lang takataw kasi sing kita, di hipapalupas in, amoy in, lang ta kapulasog sin pamarananta, himinang simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hayan sabab malugi kita lando, bang nato liupas in mga yan katantan. Naamad to. Hikarwan niya riyeta doon, wahadda hududan pala ta'taduha. Sarta in Allah subhanahu wa ta'ala, hinangan kita niyo jangkaan, singkatan kakahinang na to. In kita niyo aun tuod katubtuban sin, kakahinang na to, di kita niyo makaliulakad dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yan lang sin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, pala ta'taduha. Ayaw kamu limiw lakad dahing haamuin hinangan sin Allah ta'ala jangkaan. Doon hadya kau haamin biyutang kay mo. Ay na kau magpalabi. Bang kau riyaak nagibadat, biyaitaan kau in waktu bihay ni 4 rakaat.
ayaw mo hinanga 5, ayaw mo hinanga 2, hawak tu bihay ni biya magrib, inyan tung karakat, ay mo hinanga 4, ayaw mo hinanga 2. Bihan, subay mo pa kupon doon na uno na kaya tarang sin, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala mo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin mapatot na to singuran, upihan, katakantan, pakaradyaan, pag-agama. Waharrama asya'a pala tantahikuha. Sarta aun din nga mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya sin hiyaram, pianglangan ka to, taniw himinang ka niya. Na ayaw kamulong niya, umatikat, himinang sin, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababang na to, doonhan, himinang kita sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyaram na to, insulga tiyaga makato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya si kita niwin ng harami. Haamuin kasanangan na to dito haadlaw ka na. Sabab biya ba ita yan katantan. Himinang hay ni ingo sin hinang niya. Bihay ni intungbas niya. Bihay ni indatunganan niya. Bihay ni in parsukuan niya. Naamo yan mga katawtay manguran na akama Islam. Manjari, kahinapusan niya biyeta, wasakataan asya, rahmatan lakum, ghaira nisyanin, fala tabhathu anha. Aun dahing ha mga wala na biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya uno-unin wala na biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag anundunan, uno-uno na inwayroon na patarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na inyan katantan na yaw nakahuminang sinwayroon na patarang. Wala jimatu hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala jimatu hajaman si mga kasahabatan niya kana in mga kasahabatan niya amunain muna panagnaan. Piyasampayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta amuin si mingod singkatan kakahinang niya doon hatungod pag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na laong niya, wasakataan asya rahmatan lakum. Inyan lasa ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biha, nahati niya bang sa upama in kita himinang sinwayroon na piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyan ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kita inihiminang kaniya. Uno yung mana niya. Hati niya, di kita mabaya lasahun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan, inamin kamaksuran niya. Na inyan biyita dunhan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghaira nisyanin. Bukun yan kialupahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod saan hinang jimajat walaw man na to ini. Bukun yan kialupahan sin Allah ta'ala, bukun. Sa imaanan niya, way kapus pa iddahan yan hinangun mo. Kahit na di kau rihilan pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw himinang sin, wala na napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala niya na nahinang hawak to niya, hajaman niya. Wala na nahinang sin mga sila amin limukat kaniya. Panagnaan mo na yung mga kasahabatan niya. Na ini ni katanta, liyang kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innang lang kato taniyo, Allah subhanahu wa ta'ala, karena in Rasulullah, biyaitaan hadya, bihainin hibayta mo kanila. Fala tabhasu anha, ay na kamo lumagdugaing. Ang mga pagkaradyaan kakahinang, bang wala na roon na patarang sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Amo yan, mga katawtay manghuran ha kama Islam. Ini biyayta kato taniusin, ini, Tuhan na to Rabbul Alamin, ayat halam sin Quran. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong niya, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tazakkarun. Amuin urulan niyo, upihan singuran, in uno-una piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Haun impiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na impiatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan halawm sing Quran katantan. Inyan piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halawm sing kauhaan tag 2 tahun. Inlugay niya nagpatarang sin Quran mahamulya. Daing alif lam mim sampai pabinas pakahinapusan niya. Amuin naubos doonhan katan piatarang sin Rasulullah halawm sing kauhaan tag 2 katahun. Ubos liyang kita. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Nabiyaitaan kita ron hay nilawng niya, ayaw kamu gumawa daing hauno-uno na piaratong sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marikato taniyo. Amo india aksyahi paparatong marikato taniyo. Amo ni niyari halawman na to bihaon. Amo ni Quran mahamul liya. Iban na sinsun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw kamu gumawa daing halawman sin uno-uno na piaratong sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw niyo ini palabiha indugaing daing haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang sa upa malawng niya bat, himinang kamurugaing bukon daing haamin diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at piatarang niya, lawng niya, patakunu kad addaltum an hukmillahi ila hukmi ghairihi. Bialong niya sa pantun in kamuyan ini hinangan niyo biya sa pantun amin mabuntul in sara sin kaibanan dugaing daing hasara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamo yan to. Naabang siya, longta, dito miyaga, da amin bukod siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, na haadlaw akhirat, suway amuad to in lawakun niya, pangayon tawang, in amoy in liago niya rin di hababaw sing gumiini, hinang, amoy singuran niya, amuad to in, ini, kadtuon niya pangayon tawang. Sabab na hadlaw akhirat biya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya in Allahu ta'ala aghna asyuraka ala syirk. Ini Allahu subhanahu wa ta'ala mapatiagon siya. Bangaon kawaon si manusia limbagan dugaing deng kanya pagtuhanan atawaon singuran si manusia dugaing kakahinang daing haaming kakahinang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala ina ko mapatiag kadto na kamo ridto kanila didto kamo mangayo sing kasannangan niyo sabab na amo tilyago niyo amo tuin iagad niyo amo tuin kiyatanaman niyo naridto kamo kanila bihan yan in Tuhan na to Rabbul Alamin mapatiag siya uno-uno pakaradyaan amuaning kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga katawtay manghuran haagam Islam. Naroon na ini in ayat sampai paruhulan niya biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala ri qalilan ma tazakkarun. Tiyo-tiyo day manusia biya mga amuin makatumtum sin amuin pakaradyaan labi marayaw hikarayaw kaniya. Baha hati kusin amuin ini masub sila hadunya ini daing sin adlaw akhirat. Ini biyayta sambil asura Yusuf wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Biyayta dun haon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga manusia dun hayan hatat kala in sila amoy in na lulid na sila haparkala sin dunya na in mga sila long niya mahunit mo na sila biya mga parungugon sinan katan marayaw at di mo na sila matag maun pa amin marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala
Sabab doonhan nalulid na sila si mga pakaradyaan nila dahil di halaw man singgumi. Na mga yan sambil beta kato tanyo in pagpaanib sin pakaradyaan tungod paparkala amin lumawag manusia marayaw bukon amin piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala piang langan kato tanyo mga kadngakad ha mga pakaradyaan hinang bukon mattan inyan daing hatuhan Rabbul Alamin. At Sura Al-An'am ayat hanggatos tagang putagunum wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Bangkalong niya magtaat. Aamin kamatauran si manusia halaw man singgumi ini. Naain sila yan dahon kau nila pakalaungan. Amin makaig kau ring hatiranan harap patuhan Rabbul Alamin. Ang yan mga katautay manghuran haakam Islam. Na inyan damikyan Sura Yusuf ayat hanggatos unum wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Laung niya kulang dain biya mga magparat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang aun doonhan imataod na nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagtatag-ipon da isa parukaing daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod sa nyari halaw man singgumi ini mga katautay manghuran di majato in biya sin luparagbos sin amun biyeta na to yadto ha amoy in pakaradyaan mapatot na to ini paghalian sabab nawayron uyan na to buat malaingkan harap dapat Tuhan Rabbul Alamin bihan yan haadlaw akhirat in katantan mahinang na Muslim mattan-mattan. Bukon yung pagyanon Muslim siyod sin pag-iman. Yung pagyanon Muslim amin nagmalilla mattan-mattan pa Allahu Ta'ala. In kafir magmalilla na mattan sa sumagawa in pagmalilla nila rin na taymaon. Sabab wala nila hinang dahin di halaw man singgumi ini. Biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat. Bang nila kakitaan na insungan nila, indatunganan nila, na biyayta sintuhan na to Rabbul Alamin, laong niya, in balhumul yawma mustaslimun. In kamattanan niya, in sila katantan, magmalilla na simmattan pagmalilla, mga hagad na sinmattan pangahagad, sa sumagawa, di na magmumpa ating pangahagad nila, di na magmumpa ating pagmalila nila, sabab doon hayan, nakapuklas na sila rin haamin lugal, paghihinangan amal, pagpatauran sin amal, iban sin, pagpapatauran sin, pangayo tawat pa Allah subhanahu wa ta'ala mga sila mataod kasaan na hinang. Amo yan mga katautay manghuran haagam Islam. Na nasabot ta haamin tu pangadjian nagsuno-suno in tungod paparkala amuin paglupas sin waktu sa lago-lago dusa puas daing nga pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini katan bukon sa jarid to aun daing duudhan daing hamanga ini laungta sa lago-lago amuin siksa hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin ini pag-iyanon ukubatu man yan purus sala. Amuin mga taubihan, lamuran nila, ing sambahayang nila, simbukon, lamud piang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag-iyanon doon na ini, amin wayroon kaayad. Sin tao mag-ibadat. Wayroon tumaknina. At ini way kahumpot. Way kahantap. Simpag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin biyasin iaapas bihat. Ang kana piyang hiningod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya. Biya sa pantun laung niya sin. In pagsujud nila biya sa pantun sin. Pagtundok sin uwak sin. Amin dugo. Bakas na yan, nasabot ha, nakaunayad to.
amin biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in uwak jagahin niyo. Bating niyang biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatine tabi at sin uwak bang siya kumaon bihan tumundok haruko tundok minsan hitungas sin u. Pagtundok na isang balik yan to hitungas na isabin u. Biya-biya na hadjahad to. Nakitaan niyo na in magsambahayang amuyin laong tabi sin iya apas. Bang kamo nakakita aun ini pagtarawi bihan in pila rakaat yadto amo na in paghinangon sing kita in yadto di bisan mabot diaman minitan na dyan, di bang pila minit na naubos na bihan yan hati niya in ini katantan wayrong kaayad amo na in wayroon tumaknina, in wayroon tumaknina hasambahayang, mga katautay mangura na agama Islam, batal in ibadat sambahayang. Damikian in wayroon khusyu' niya. In pagyanun khusyu' amin wayroon mo piyanganganal in hihinang mo. Sibo dain ini tindog lingkod sujud ruko mo katan, wala mo piyanganganal, iwan singkatan, ini hikabtang mo. At iniri sinwayroon da ini kaw nag-uno na sadya, nagbungat na hadya sinsimod mo biya. Wayroon pangannal, hati niya, way nag-ammal in jantong. Sinhambok mano siya, hatungod parkala pagsambahayang, sin in iyalop mo hawakto yan, Allahu subhanahu wa ta'ala, iban, in ikaw bang umalop halom sambahayang ingkatan sin hikabtang mo jawabun kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak to yan. Nabang bihat wala mo siya hialgaan. Maglatahan na hadya kitabihan magtuwayron pangadnalta. Unuin siyukat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala piya ngayo din kaniya. Unuin kabayaan mo hasusungon mo dumatong. Labi-labi na haadlaw ka na. Nabihan yan, hati niya wayroon khusyu' long niya pag-ianong dunhan. Naamo yan, mga katautay manghuran, agama Islam. Biyay ta dunhay ni, riwayat dahin kan al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun, la yuqimu rajulu fihi sulbahu, birruku'i was sujud. Di lang tatungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang sin hambuk usog tindog niya in sambahayang niya pag-ubos doonhan in inihawak to siya nagsusujud atau nagruruko. Hawak to siya nagruruko, wala miyantang hawakan niya hawak to sim pagruko niya. Damikyan hawak to sim pagsujud niya, wala kimugdan im pagsujud. Timbiyabay ta kato im pagsujud hasambahayang, suway makasujud in pito ang gauta. Sambil ngiyanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pito ang gauta. Uno in pito ang gauta. Al-jabhatu ma'al anf. Tuktok mo yaon, magpagmanimbutang pa, susujuran mo, iban sin ilong mo. Bistahan kani hambuok, induayan. Tuktok iban ilong hambuok. Wal yadan, atawa yadain, 2/5. Amuyin, ini kiukumbos mo harap pa, unahan yaon sabab mangiblating katan gulamay mo yaon, bistayad to 2. At iniatuna, warrukbatan, iban sin 2 tuhod. At inia 5 na, iban atraful kadamain, iban sin duhul gulamay sin siki 2, damikyan bihan, amuin, marayaw imbutang niya, pagman imbutang sin tuktuk, iban ilong, iban 2/5, iban 2 tuhod, iban 2, ini duhul gulamay siki, impito yaon. Na mataod magsujud,
inyan katan, ia angkat, insi kipaulihan, bihan. Kaya kalit madtupa kid bihan. Hati niya, wala siya nakasujud, wala najukup impito ang gauta. Asambahayang, na inyan tuan, hambo kini reng hamanga, biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat niya. Labi-labi na tuod, pagkakitaan ta, amin magsambahayang, aon waktu panagnaan maka sujud siya. Laung ta, pito ang gauta. Manjari paglingkod niya, madtubihan, hati niya, amuin lingkod, ini pag-ubos siya limingkod yan, to sumujud na isab siya magbalik. Pag sujud niya hikarwa, kaya kalitin si ki pataas. Wala si mampay madto palupa, hati niya wala nakasujud. Mataod to din magdatuwa biya ini. Naamo yan, mga kataw tayo manghuranan ka na subay kita, hihaatay taing katan, hibalta. Bang kita simingod, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sig kakahinang niya, subay tad to urulon katan, pakugdanon. Habiya sin pagpadyato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin ibadat, sambahayang mga kataw tayo manghuran, ha agama Islam. Damikian lang ni harukaing riwayat, hatta yuqima dhahrahu fi ar-ruku' was-sujud. Sampai lang niya hati niya amuin, mantangin, hawakan niya waktu siya sin nagruruku, sambil biyaita pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa kira-kira bang siya nagruruku, butangan intay kud niya sin baso liulunan tubig, di siya maasag. Bihan yan. Naon magsujud, mga kataw tayo manghuran, agama Islam, habang hawak to siya magsujud, na nagkukuuging taykod niya. Bihan, biya taykod unta, inamin taykod niya. Bihan, natin bang siya butangan doon maligid, uno-uno na hinibutang mo. Bihan yan. Nari, subay siya hunat, intaykod tabang kita nagruruko. Bihad to, mga kataw tayo manghuran na kami Islam. Sa taing kaywanan, doonhan, yad to miyamaba ino niya ring haamuin, hawakan niya, taykod niya. Imutok ko pababa. Nabiitaan kita'y naturan, bang kita tuan, magsambahayang, wayroon kogdanan sin pangatudta, duara lugal. In kaisa niya, lugal pag ini butangan sin tuktok mo bang kau sumujud. Doon hadya kau, harap mo mga sarta, biubulat mo yung mata mo, bukun pipirong. Bihan yan. Sabab bang mo pipirong in mata mo, na mataod tuan sumungod palawom sin pangannal mo roon hawak to yan. Aun waktu na nakainup pa kau roon halawom sin sambahayang mo. Sabab may ta, bang pipirong in mata, aun waktu paghug sin takbir, yadto nang lulunsulan ng pangannal, pakain-pakain na lugal. Bihan yan. Na, amo yan. Na, amo yadto indeng ha mga pag-ayad kakunahan sing kita, pag-ayaran ta hatungod, amuin malupas inamal ibadat ta impagmatuyo ta, amuin di kumugdan ini kakahinang sing kita mga kataw tayo manghuran. Agama Islam. In mangi doon, labi ingi niya, biyaita damikyan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi sariqatan alladhi yasriqu fi salatih. Qila wa kayfa yasriqu fi salatih? Qal, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala al-qira'atu fiha. In sa bugat-bugat na, hamano siya, amuin magsasambahayang, amuin manakaw siya halom sambahayang. Bukun sa ito manakaw halom sambahayang, amuin sakmiton mo in, pitaka sin iban mo ha, kid mo, sa kapag sambahayang mo, doonhan. Sabab piyang nga subo si mga sahabat, ya Rasulullah, biading kaagilang niya makatakaw in tao halawang sambahayang, yun siya nagsasambahayang, ubos makatakaw siya.
Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala niya siyang purna impagruko niya, biya nasin, biya tatakain na yan to. Amin subay hunatin hawakan. Wala sujudaha, iban simpag sujud niya. Amin wala doon haon impito ang gauta nakasujud pa Tuhan Rabbul Alamin. Walal qiraatu fiha. Iban sin pagbasa niya, babasahon niya halom sin sambayang, amuin na biyaon ubahain amuin sapat mamasabihan. Hati niya wala doon haon miyagad haaturan sin pagbasa, labi-labi na Quran, amuin pagbasa niya wala doon haonin tajwid niya. Amuin maagaw, makawasin, hambuk huruf, in kapatut sinambuk huruf. Bihan yan, maglamo kay madtuin, ini pamasa niya. Naamo adto indi manjari mga katautay manghuran, lupas inyad to katantan, ngianan doon hay ni, sugarol hasambahayang intao bihayad to, amin wala niya na ini parayaw in pagruko niya, in pagsujud niya, in pagbasa niya, singkatan babasahon niya. Na inyan damikyan, biyeta pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in magsambahayang bihad to, amunayin sapat, amin sambahayang us-us, bihan, tilka salatul munafiq. Inya tulong niya sambahayang si mga sila munafiq. Hati niya in munafiq ini amunain na sangi kapasikan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in munafik na nagdarasim bukon sifat marayaw. Amo na in sifat puting, kaputingan. Na inyan. Na ulo isab in sambahayang si munafik. Yajlisu wa uyurakkabu syams hatta idha kanat bayna karnay syaitan kama fanakara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. In sambahayang si munafik, amuin magtakad sin waktu. Bihan mataod, maghinang sin ini. Turun nila. Labi-labi na bang aun mga pakaradyaan sung nila panahon. Lang ni hambukon tanan waktu. Subay na rito amin ha, ini masuk na yung waktu asar. At ini masambahayang taing duhur o sumabahayang sin duhur, automatic na magtuito sambahayang na in asar. Hahambuk waktu na ini biyabay ta asal in magsasambahayang hambuukon in dua waktu, iyan hambuuk daing hamanga sa lagu-lagu dusa, puas sin sirik, amuin ini napangadji tahan nakaunayad to, laungta. Naramik yan in ini mga katautay manghuran, haagama Islam, amun mga tao, magtagad sin waktu yaon lang niya, subay na amin sa kira-kira, masuok na lang niya in, amoy in, waktu sin, ini, amin di manjari in sambahayang doon. Punin pagyanon di manjari in sambahayang doon. Guwa sin matasuka. Haog Tuhan sin matasuka. Iban haamoy in, laungta, ini, bang siya tumugom na in suka. At niya wayroon pa in sambahayang Maghrib. Na, aon dahin doon hayan. Lang niya aon pa isabsuka sa abutan na sin sambahayang Maghrib. Doon hayaw ang pasya sumambayang sin sambayang asar. Pag ubos siya sambayang asar na diretson niya na pa sambayang Maghrib. Na inyan pag yanon lang niya sambayang sin mga sila munafik. Na amo yan mga ini katautay manghuran agama Islam. Naman jari aon doon hay ni suy-suy biyayta hi Abi Musa al-Ashari. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه ثم جلس فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع
wa yanquru sujudah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarawna hadha? Law mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yanquru salatahu kama yanqurul ghurab ad-dam. Mga kataw-tay manghuran. Kita niya ulong ni nagsambahayang yaon. Bang siya abutan sing kamatay ni habihayaon. In kakahinang niya. In siya matay siya bukon halaw man sin aga mapiag agama ni Muhammad. Sabab in siya yaon, maana niya, kamaksuran niya, piyasuran niya in ibadat sambahayang bukon lamod daing amin piyang hinduan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin magsinapatan, magsambahayang doon hakatanaman niya. Naguus-us. Biya sinamuin sambahayang sin tao, so ini nagsasandal sin ihi ibantay. Na inyan, amuan hindi man jari tuod, di tay maun in sambahayang nagsasandal sin ihi iban intaw mga kataw tay manghurana kama Islam, na miabot na in waktu na to, na manghumbaid na ako kanyo katan ha waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.